sang bima sani mangkin sampun prapta inggih ngiring cutetan dumun carita natmane ring neraka pausangane mangkin inik ide Sang Bima sampun reki rawuh ring neraka loka nesiaku manusia jati ketakene nulis Sang Jogor Manik parindikan idene si Sang Bima nene siaku ne mulejut wah manusia kasujatiannya nih boya jesi aku atmu aku boya yatme kadi penarkan jerunia Sang Jogor Manik kang giat ide Sang Jogor Manik mirengang raris ide mengandika bengo dia ibu itu dah disoleh tenenan tumben dah ada jelema madah dekemai dengudiang mai apa ane alih ibu dekemai orang na orang kian manire pangengal-engal ngalang tuturang pang maniru tata saune tekian pebuat ibu nih
sang bimo sane mangkin manutur Manimal Reside Sang Bima mesaur nelatarang pahirindikane ide rauh ke neraka. Sangkane si aku kini tunah ne pebuat aku ne teke lantas mai ke neraka. Mengalihi bapa ngani mula bobot pabuat aku ni tuah je bakal ngalih kentu ajin si aku ni ya. Kali mengalih keteke ngalih biang si aku ni ya. Ngapa ngide manggih lui tetujone sumangdane demah kekalih presiden ngamulihang kenah ani luih ini sekali mulihing genah becik kering swargan nah kenejani aku ngideolas pitujuhin si aku dijelinggih aji lan biang aku ne jogor mani mangkin manggih mangkin manggih
sawun timalin malih ulih sang jogor manik mangkin mapaos sidega nyeneng ibu wadah nije turah subuh pantes subuh ibu sing nawang indah itu ibu jelema mata dong blolotang ibu nu jelema mata teke cai mai beneh bene makada jelema letuh dan por ngawak jelema nu kotor nu menyi nu ledah jelema sing maji bola kesasar ibu apa yang mirip oleh ibu nih di gumi nih jadi hidup-hidupan ibu sasar tekemai mengalih-alihan kamu mulih kamu jani mati hidup ban yen sing nyaki bemlipetang kewale tanang tusing bungan urip ibune lakar bancut kaya gayen awang ngane madan bimo saja pehjak mahabat dogen ibu ngaku bimo
kaden ibu nirone sing nawang ni Mahdan Bima bagus genying iya subuh kelok tahan tu di gumine yen tu anak apa kek nak iya gobane bagus genying sing ja cara cai kini jag blolotan nah bawa krura na iya careng mahui bawa krura karo nyen yo ni kibuk bimo tiruan jag joh tanding teke nang ibu jag subuh pasti nih ibu bimo palsu bimo tetiruan cacaya tekemai nyen ane tagih uluk ibu kadang cai jag belok saja dewa ni dinio nagih tipu ibu nen malu nah kene tangga gagiti kaini jani nenane tangkapin malu jani ne tungkat gegitik menirane rasa yang malu nye nawangnya ulian mau bading dadi beneh otak ibu nih so ngebimu mengah pisan wow kadia sapunike wacanan sang jogor manik wih cek ngah rodane de sang bima kaerangan mirengan ngetor tangan suku kali makin ngejar ngetor tangan mewah cokor idene make kekalih ya pakai jelujut angan ide
nih mekedutan uratnya nih pake jelujut cacing akan memurir ini barak biing penyingakan ni barak ngenih mekerabana dening ide ketanderuhi duaning ide ketandaruhin ton kagege make pemadening pance pendawane turkan niste dosa pekhin semalih ni ide keubat habit kenisteyang punike awanan tanside katungkulang pamidukan idene mengabara-bara jogor manik malik ne mangkin ngandike waos malih ide sang jogor manik mesaur ide ni malang ini ngetuhu bimo jati nahian mula saja ni ibu seken bimo niramakon nyupat najani menire ni ngongkon apa ngeside ngeruat menyupat ngetemu luh muani dadu iwala apang nyupat meluh teken ngatmu muani dogenang dadu sang bimo masaur jengis kesaurin raris oleh ide sang bimo
sahe bawa si sade kenyat jengat sado banger nah karena sana yang buang ras pesauri nah jek toleh doge nang subed itu jani lakar laksana yang kai bakal mencebur ke kawahi ke penek kang kai atau meluh lan wani ni ada di tuang